Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana bane nawe. Menya kuvuga icyarabu no kucyandika mu gihe gitoya cyane. Uyu munsi tugiye kwiga imibare mu cyarabu. Hari abantu benshi batazi kwandika no gusoma imibare y'icyarabu. Uyu munsi rero niyo mpamvu twahisemo kureba imibare mu cyarabu, kugira ngo utazanyura kuri iyi mibare y'icyarabu ikakunanira kandi waranyuze kuri iyi video. Reka dutangirire kuri zeru. Nk'uko mubibona, zeru yo mu cyarabu iba imeze gutya. Wiyandikira nk'akantu kameze nk'akadomo. Mu cyarabu bayisoma sufuri, naho rimwe aba ari nk'akantu kameze nk'agakoni. Mu cyarabu bayisoma wahidu, naho kabiri iba imeze nka kane icurana. Mu cyarabu bakayisoma ithnayini, naho gatatu nayo iba imeze gutya. Mu cyarabu bakayisoma thalatha. Twagiye kuri kane. Kane yo mu cyarabu iba imeze nka gatatu ireba iburyo, bakayita aruba'atu. Iyi niyo kane.